Super, jasno. Ja, zdaj je pa... Najbolj na začetek mogoče. Ampak koliko pomeš? Spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, himna Republike Slovenije in himna Evropske unije. Ladies and gentlemen, all distinguished guests, the anthem of the Republic of Slovenia and the anthem of the European Union.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, spoštovani udeleženci preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, toplo pozdravljeni na otvoritveni slovesnosti. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, we wish you a really good evening and a warm welcome to the opening ceremony of the First Aid Convention in Europe 2016 in Ljubljana. Prisrčen pozdrav profesorju dr. Dušanu Kebru, predsedniku Rdečega križa Slovenije. Warm welcome to Mr. Dušan Keber, the president of the Red Cross of Slovenia. Prisrčen pozdrav predsedniku Mednarodnega organizacijskega odbora FACE, gospodu Tomu Horvelu. A warm welcome to Mr. Tom Horwell, the president of the International Organizational Committee of FACE. Dobrodošlica in cenjen pozdrav generalnemu direktorju Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, gospodu Darku Butu. And a warm welcome to Mr. Darko But, the representative and the president of the Rescue and Slovenian Communion of Rescue Team. In seveda aplaus in dobrodošlica gospe Renati Brunskole, predsednici organizacijskega odbora FACE 2016 in generalni sekretarki Rdečega križa Slovenije. And a warm welcome to Ms. Renata Brunskole, the president of the Organizational Committee of FACE in Ljubljana. Poznate zgodbo o tem, zakaj Slovenci živimo na tako lepem koščku sveta? Ko je Bog ustvaril in razdelil svet, je do njega pristopil skromen Slovenec in mu je rekel, ja Bog, kaj si pa meni namenil? Pa je Bog v zadregi odgovoril, dragi slovenski Janez, ker sem te pozabil, ti bom dal tisti kos zemlje, ki sem jo hranil zase. In tako smo dobili najlepši kos zemlje. Ladies and gentlemen, as you have probably noticed, Slovenia is really a beautiful country. And do you know the story why Slovenians live in such wonderful country? It goes long time back, in time when God was creating and distributing the world. After he had given a piece of land to everybody, a modest Slovenian approached him and he asked, "Dear God, what have you intended to me?" The Creator admitted that he had forgotten about our Slovenian forefather Janez. In embarrassment, he replied, "Since I forgot about you, I am giving you the most beautiful piece of the earth, which I was saving for myself." Zdaj pa besede podkrepimo še s podobami in si oglejmo impresije našega glavnega mesta Ljubljane. We will now browse around Slovenia and Ljubljana with a presentation of impressions of Slovenia. Spoštovani, 19. Evropski festival prve pomoči FACE 2016 je tekmovanje, na katerem od ekip zahtevamo veliko znanja ter vrhunsko sposobnost in iznajdljivost posameznikov in ekip. Organizatorji smo se potrudili, da bo tekmovanje zanimivo, polno stresnih situacij in dovolj zahtevno, da razglasimo novo zmagovalno ekipo, zmagovalce 19. Evropskega festivala prve pomoči FACE 2016. Naj na koncu zaželim tekmovalkam in tekmovalcem čim boljše rezultate, organizatorjem pa vse pohvale in zahvale za njihov trud. Hvala vam in srečno vsem. Ladies and gentlemen, the 19th First Aid Convention in Europe, FACE 2016, is a competition that demands expert knowledge and top-level competence from competing teams, as well as resourcefulness from individuals and teams alike.
The organizers did their best to make the competition interesting, full of stressful situations and sufficiently demanding, and allowing us to proclaim a new winning team in the end. The winners of the 19th First Aid Convention in Europe Phase 2016. Concluding is done by wishing the competitors good performance and expressing compliments to the organizers for all their efforts they put in. Thank you and good luck to all of you. Najlepša hvala generalnemu direktorju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovanemu gospodu Darku Butu. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, na oder pa zdaj vabimo predsednika Mednarodnega organizacijskega odbora FACE 2016, gospoda Toma Horvala. Mr. Tom Horval, please welcome, the floor is yours. I'm not that small. Hello, everybody. Dobar dan. I'd like to recognise the the President of the Slovenian Red Cross, the Secretary General of the Slovenian Red Cross, and Mr. Wood from the Department of Civil Protection and Disaster Relief. I'd like to welcome all our Red Cross family here to Slovenia. I'd like to say, first of all, to the Slovenian Red Cross, Kalvala, for hosting us, for your hospitality. I'd like to thank the two beautiful members down here who are holding up our IOC flag. Thank you very much for that. I'd like to wish all the people taking part the very best of luck. Since FACE began almost 30 years ago, 29 years ago, we've had 18 different countries host FACE. We've had 28 different countries win FACE. So we're hoping maybe we'll have another country, different country maybe on Saturday, or maybe one again. You may notice, the smart people may notice that there's a difference between 28 years of FACE and why it's only the 19th one. It originally started as first aid competition in Europe. Now it's convention, and that's very important because it's not just a competition. All the countries want to win, that's fine, but it's also about learning, and it's about taking home this experience, taking home all the different things you learn. It's also about making friends. I took part in FACE 2000. I met an Italian person who wasn't very happy with us because we might have just won, but I also met an Italian who is a brother for life because of the Red Cross, Gianni, so that's what FACE is about. I would like to thank Nelly, who has been working very closely with the IOC, and also Brigitte, who is the head judge, who has got some very interesting challenges for you on Saturday. And we're looking forward to that. On behalf of the IOC, I'd just like to thank the Swiss Red Cross for giving us Danielle, the Romanian Red Cross, who gave us also another Danielle. We have Gabor from the Reference Centre. We also have Stefan from the German Red Cross, but he's in hiding, so we have the German Red Cross team here to say hello for him. And Nelly, of course, who is here from the Slovenian Red Cross. For all the teams taking part, I would just like to say to you, let your dreams be bigger than your fears. Don't be out there afraid. This is going to be a dream. And the last thing is, let your actions be louder than your words. Enjoy FACE. Thank you very much. Po vaših reakcijah sodeh ste vsi razumeli gospoda Horvala, tako lepo je zaključil, da naj ne sledimo svojim strahovom, pač pa svojim sanjam in da so dejanja pomembnejša od besed. Pozdravil je posamezne pomembne može in izpostavil, da se mu zdi imenitno to, da je FACE iz tekmovanja postal srečanje. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa bomo začeli z žrebanjem štartnih števil. In alphabetical order, starting and asking the representatives of Albania to join us on the stage. Welcome
welcome in your language. Poskušala bom reči dobrodošli v albanščini. Te mire pritur. Thank you very much. In Albanija si je prižrebala številko 3. Albania's number is number In Avstrijci bodo tekmovali kot 23. zadnji torej. Austria has got number 20. In Bosna in Hercegovina bo tekmovala kot 5. First aid kit shows number. Tako je. Izvolite. Črnogorska ekipa bo tekmovala kot 14. Number 14 for Montenegro. Pravi predstavnik Črne Gore, da veseli smo vas. In poglejmo, katero zaporedno številko si je prislužila Hrvaška. To je res tako kot na Evropskem nogometnem prvenstvu, kaj ne? Number As usually, the second. Uvijek druga. In Irska si je prižrebala številko 7. number 7 for Je rekel naš Slovenec, čau Bela. In Italijani bodo svoje znanje preverjali kot 4. number 4 for Italy. In Kazahstan si je prižrebal številko 11. Number 11. How would I say welcome in your language? It's really hard. Hoş geldiniz diye. Hoş geldiniz dear. Thank you. Hvala lepa. Iz Kazahstana se zdaj selimo v Kirgizijo. We move on to Kirgizia. And welcome in your language. Salam. Salam. Tako se torej učimo tudi evropskih jezikov. In vaša je številka 20. 20. Labvakar, Latvija torej. Latvija pa si je prižrebala številko. Veste, kaj predlagam? Da vi ploskate, dokler mi ne žrebamo vseh številka. Ste za? Let's give a big round of applause to everybody. Awesome. Number 8 shows the first aid kit for. Dobrodošli. Welcome. Dobra dedovta. Dobra dedovta se torej v makedonščini reče dobrodošli. Which number do you wish? Sprašujem gospod, katero številko si želi, pa je z govorico telesa povedala, da je vseeno. 21. Number 21. Willkommen. In Nemci bodo tekmovali kot 15. Number 15 for Good. Germany. Welcome. Velkommen, tako torej po norveško. In Norvežani bodo tekmovali kot 9. Number 9. Skoraj bi zamešali. 9. Ten dobre. Ten dobre. In Poljaki bodo nastopili kot 18. 18 for Poland.
Biras Beni, and good luck is Biras Beni and Norok. Torej, dobrodošli in srečno. Which number do you wish? Katero številko si želijo, sem jih vprašala. The first number, prvo številko. Number 1 for Romania. Mr. Colwell je govoril o tem, da naj sledimo sanjam in sanje so se uresničile. Dobrodošli, welcome. Pitajte. Pitajte se torej v slovaščini reče dobrodošli in srečno, good luck. Velja šťastia. Velja šťastia. Danes bomo v toliko jezikih rekli srečno, da si gotovo priborimo sreče za vse leto do naslednjega Fejsa 2017. In vaša je številka 17. 17 for Slovakia. Dobrodošli. Želimo vam puno sreče. Pa da vidimo. Srbi bodo tekmovali kot 13. Number 13. In zdaj žrebajo Švicarji. Herzlich willkommen, je rekel gospod. In vaša številka je... Your number is... Vaša številka je 12. Druga romunska ekipa si zasluži še poseben aplavz, ker so pač malo počakali na žrebanje. Special compliment, please. You have to wait a little bit. 16. 16 is your number. Bravo. In druga latvijska ekipa bo tekmovala kot 22. I have chosen number 22. Šesta. Two team has chosen number 6. Aktualni evropski prvaki z Grosuplja pa kot 19. Last year's winners will be present as number 19. Hvala lepa. Mislim, da si prav vsi številka 10. 9. 19. 19. Thank you. Spoštovani in spoštovane, tukaj je šopek letošnjih tekmovajočih in mislim, da si vsi zaslužijo tako glasen aplavz, da se jih bo slišalo v vse dele Evrope. Please give a round of applause, warm applause to all the representatives. Zdaj pa, spoštovani in spoštovane, sledi še himna Fejs in pa tudi videospot. In the world, I feel your heartbeat. Mislim, da ni lepših besed na tem svetu kot besede čutim tvoj srčni utrip. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa na oder vabim gospo z velikim srcem in veselim srčnim utripom. Gospo Renato Bruskole, generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije in predsednico organizacijskega odbora Fejs 2016. We now give the word and pass the word on to Ms. Renata Bruskole, Slovenian Red Cross Secretary General and the President of Fejs Organizational Committee. Respected First Aid team members, officials and supporters, dear distinguished guests, dearest colleagues and friends,
You are welcome here in Slovenia. Dobrodošli, dragi prijatelji, spoštovani gostje, sodelavke in sodelavci, prostovoljke in prostovoljci, dobrodošli tukaj v Sloveniji. Because our cake, you saw sweet cake, waiting for you, and because of this, I have to be so short. Thank you to all volunteers, all colleagues of Slovenia Red Cross, Ministry of Defense, Administration of Civil Defense, Ministry of Health, and especially also Municipality, City of Ljubljana, and Tourism of Ljubljana for preparing this dreaming, beautiful FACE 2016 in Ljubljana. Dragi prijatelji, spoštovani predstavniki Rdečega križa Slovenije, spoštovani predstavniki Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovani predstavniki Mestne občine Ljubljana in Turizma Ljubljana, Ministrstva za zdravje, hvala in dobrodošli tukaj v Ljubljani in hvala za organizacijo FACE 2016. Especially thank you to IOC FACE with President Mr. Tom Harwell and our member Neli Skočaj. Še posebej najlepša hvala Mednarodnemu odboru, organizacijskemu odboru FACE, gospodu Tomu Harwellu, predsedniku in naši članici gospe Neli Skočaj. Thank you because you trust to Slovenian Red Cross. And please, Dr. Dušan Keber, our president of Slovenian Red Cross, please come near to us to the podium and say, and open our big face. Torej, zdaj je na oder prišel dr. Dušan Keber, ki bo uradno odprl FACE 2016. It's really an easy task. Dear friends, it's a great honor to declare the first AIDS convention in Europe 2016 open. Spoštovani in spoštovane, FACE 2016 je odprt. Zdaj bomo slavnostno razrezali še torto in vas, spoštovana gospa Renata Brunskole, prosim, da nam poveste, kdo bo zarezal to našo slavnostno torto. Please, Mr. Tom Harwell, President of IOC FACE. Please, Dr. Dušan Keber, President of Slovenia Red Cross. Please, Mr. Darko Bud, General Director of Administration, Civil Defense, and Mr. Robert Kus, member and from Municipality of Ljubljana, and my Vice President, Mr. Branko Darodel, pleased to see our cake and pleased to say to all of people here, FACE is so sweet in Ljubljana. Bravo, spoštovani in spoštovane. To je bil prvi kos torte, seveda jo bomo razdelili med vas. Naj se zdaj začne zabava. Z nami bodo sami neki občutki in seveda vam želimo veliko uspehov na FACE-u. Hvala, Mimi. The cake has been cut, and symbolically it will be as sweet as the evening which is to follow. We wish you all a warm and nice evening here in Ljubljana and enjoy yourselves.
imate razdeljeno je pač nekako organizacijsko. Vodja mora poročati do 3. minute klic 112, se pravi, kaj je najdel, kaj so poškodbe, kakšne so, in potem nekje do 10. minute mora dati drugi raport, kjer da tudi poleg oskrbe, kaj so naredili, tudi končno triažo. Kdo gre prvi reševalno vozilo in potem do končne oskrbe. In potem treba vodja mora vedeti, kdo bo slikal skupnica. Nekaj si vzeti kaj za... Iz katere države ste prišli? In kako vam je všeč v Sloveniji oziroma Ljubljani? Iz katere države ste prišli? Hrvatske. Hrvatske smo. In kako vam je všeč v Ljubljani oziroma v Sloveniji? Odlično nam je. Super nam je, dobro se provodimo. Odlična je, jako je lijepa zemlja. Ovo je naša ekipa tu i super smo, uvjereni smo, će naći Katero mesto mislite, da boste osvojili? Koju? Pa daćemo sve od sebe, nadamo se biti u prvoj polovini ekipa. Bitno je dati sve od sebe, a rezultat će doći s vremenom. Ostalo će doći s vremenom. Zakaj vam je všeč Slovenija oziroma Ljubljana? Nadamo se da će još jednom biti domaćini jer su stvarno ljubazni i super nam je. Slovenci su super, Ljubljana je predivna organizacija i odlična hrana i još bolja. Sve super. Super stvarno, odlično ste. Pozdrav iz Hrvatske! Bog!